Nthi icio nĩ ciĩkĩvathukanio cia kaunti ya Masako nĩmendeka kuendea kwĩyumilia kwa wingi kukwata uiti na mautao yulu wa uima wa mwi nthini wa iseso ila yatoiwa ni muvia wa uiti kaunti nino isioni cia Ndwani na witano kuma kwi maofisa ma uiti kuyeka Ngundo Evo Boniface Agishui na Rafael Amuinde alama tongwe iseso isioni si kana kisioni cha Kivuluni kuyeka Ngundo ya yulu maiweta kana enenthi aingi ni maendeye kutetheka ni iseso yivaniwe kutwaiwa kwa mithenya kauta Boni Mutisia na mauvu. Muthenya wa katatu iseso itwa iwisioni cia Kangundo Matungulu na Kathiani wa kaunti ya Masako katikati wa kundu kungi enene mathua kwendea na utune vinda ilete kuyumilia ugwata ithi maundu mwana uiti utendevi na muno ala nendela mumite isioni cia sana masivitali kwitha uiti uthenge iwisioni cia Ndwani. Kutokana na zile uti zote tumefanya, ile magonjwa sana tumeona iko mingi ni ugonjwa ya hypertension na diabetes. Ile imechangia hiyo magonjwa hiyo mingi. The top 3 cases ni our living, our lifestyle. Hiyo ni venye watu wanakula, zile chakula wanakula na then mostly ndio chakula wanakula na their lifestyle. Advice kwa gonjwa, kila mwananchi ako supposed kuwa anaenda hospitali kila mara at least once in a month ndio apimiwe pressure na tena still damu ndio angalia kama ako diabetic. Hizi outreach zitaenda kwa hii mwezi yote mpaka mwisho wa hii mwezi, na next week tutakuwa ile ya Kakuyuni, na mahali hatutaweza kufika tugesi watu wa hizo area zote at least watembere zile hospitali ziko karibu na wao. Utauwe na ndingine mathutha kukwatilela kila manengwa kana mautawala meunengwa na thukuma masivitali mevo matakitali wigiria kana ni maula maula maende na ikinya vo wasukali kwa matoni nthakame kati wa mawangirivu kanza. Ite ndiwa masomo aita masomo dianga wasi ya Ebola sili ita somo dia ibeti kuhusu cervical cancer ila niyo oyo lidete kuwaka kukena itono kuja mwene ndi advice ila ta manenga eka hiyo kuka na muitia ngawile ta munenge aba kana mawule jola ta manenga ni aba nitona kwasia kana ndo no kuja mwene ndi igenda mendio mati ya kila ta mavunde cia maikeni moko tupa kwidukisha na maitia lakini na cio ciene imaterie genda uimo wa mwendi we mose oingi enende na tongo imaki uteti ni makulwa maiketikila ulicha muvango yo maundu mauteti kutha utete kutethia mwene nthi na enende mautalo munene maunekite kuvika vau kuja ndo alama meko na imba maipo wa siasa maipo kuna siasa ndoku ndo wa iseso ya kwete uiti ni wa kilingi cha nthi maya kana na maundu acu ndo kindu kiki tethia mwene nthi ndo ingi matavika kwanza takuoka woni kimani moja ndo ingi ukethaitha mundu uci kivika ngali andu angi maugitwo na wheelchair lakini mayate uiti hapa kuve sana takia mazoezi ndo yuka ithigwa yikwata kimatethia muno nundu andu ala tethia matwete na ndo ingi na inendeio muno guthiva ngavana kuma lika gwithitwo kwina ndawa mbingi methi makethia cibitali kwina ndawa mayukoza ndawa toka kuwa utiriti metewe ndawa mpaka ndawa cia pressure cia sukali na maithimo ithimila ingi batavika kundu kwacha kula kwitwa Ngundo. Kuma kaunti ya Masako nyenetoa Boni Mutisia.